Da teška vremena zahtevaju i teške odluke nije nepoznata činjenica. U vremenu svetske krize, koja naravno nije zaobišla ni Srbiju, potrebno je pronaći prava rešenja da bi se prvenstveno opstalo, a ako je ikako moguće i napredovalo. Ulaganje u IKT i korišćenje istih je jedan od pravih puteva da se stigne do cilja, odnosno da se prevaziđe postojeće krizno stanje. U ponedeljak 24. septembra u Privrednoj komori Srbije održan je seminar sa temom primene IKT i povećanje konkurentnosti i efikasnosti preduzeća. Seminar je organizovalo Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa PKS-om i Digitalnom agendom. Cilj seminara je bio da se menadžerima srpskih preduzeća iz svih oblasti privrede predstave rešenja koje može da ponudi IKT kako bi se povećala efikasnost, a samim tim i konkurentnost. 9 predavača je iznelo svoje viđenje trenutnog stanja IKT u Srbiji i svetu, kao i primere uspešne primene IKT-a u raznim oblastima privrede, koji su pokazali da se primenom IKT mogu postići bolji rezultati u poslovanju u bilo kojoj oblasti privrede. Iako je seminar bio besplatan za sve menadžere, odziv nije bio kako se očekivalo. I ponovo dolazimo do zaključka da menadžeri naših preduzeća još uvek nemaju dovoljnu svest o važnosti IKT za njihovo efikasnije i konkurentnije poslovanje. Domaćim medijima, ni stručnim, a pogotovo ne onim ostalima, oblast IKT već odavno nije predmet interesovanja, pa je njihovo prisustvo bilo minorno. Predsjednik Društva za informatiku Srbije, gospodin Nikola Marković, je u završnom izlaganju izneo upravo ovu činjenicu. Mi smo uložili Privredna komora, Društvo za informatiku i Mineko nam je pomogao veliki trud da napunimo ovu salu. Na tom smo radili 2 meseca. Poslali smo 1000 mailova menadžerima, direktorima firmi. Odziv je slika stanja. Nije ni čudo što smo na donjim marginama privrednog razvoja, jer većina menadžera ne može da sagleda neophodnost i važnost ulaganja u IKT, bez obzira na to iz koje privredne grane dolaze. U mnogim preduzećima IKT sistemi postoje, ali se nikako ili veoma slabo koriste, ne razvijaju se i ne prate nove trendove. O državi i državnim ulaganjima nije potrebno ni govoriti. Postoji naravno tendencija koja proizilazi iz neophodnosti nametnute Srbiji od strane Evropske unije kao budući članici ove zajednice, da se nešto promeni i u oblasti IKT, da se informaciono-komunikacione tehnologije uvedu na svim nivoima državnih institucija. Ali nesklad želja i mogućnosti, kao i sporost u rešavanju postojećih problema, proizvode situaciju u kojoj je Srbija i kao državni i kao privredni entitet pri samom dnu na svim lestvicama i u svim statistikama. Moramo verovati da će ovakva predavanja ipak podstaknuti privredne stručnjake da se edukuju i shvate važnost ulaganja u IKT kako bi se što bolje oduprli postojećoj krizi i što pre iz nje izašli i kako bi Srbija mogla da postane konkurentna u svim oblastima poslovanja. Opšti zaključak je da je jedini pravi put ka boljitku put primene informaciono-komunikacionih tehnologija na što šire oblasti poslovanja i svakodnevice. Ekipa Interfejsa je sva predavanja snimila, pa će ona moći u integralnoj formi da se preuzmu sa interneta, ako ipak neko od medija odluči da ih preuzme.